I pozdravljeni, dobrodošli u unboxing telefona Samsung Galaxy J7 2016. Dakle, evo ljudi, ovako izgleda kutija. Sa prednje strane imamo ovako Samsung Galaxy J7 i 6 kao 2016. Sa lijeve strane nemamo ništa. Sa desne strane kutije imamo nešto tako. Ovdje imamo mod, ovdje također imamo nešto bezvezno. Ovdje imamo odnazad neki tekst Galaxy 7. Tako da to je to što se tiče strana i sad možemo da otvorimo. Hopa. Dakle, u samoj kutiji, kao što možemo da vidimo, prvo nam dolazi sam telefon u ovoj lijepom pakovanju, koga ćemo staviti sa strane i pogledati kasnije. Zatim, ovdje imamo, ovako se to otvara, i ovo baš neće biti ovako zapakovano, ovo sam ja zapakovao, jer sam već otvorio telefon. Uglavnom imat ćete slušalice, kabel i USB. Naravno, tako kutija nam ne treba i evo ga telefon. Telefon ćemo izvaditi odavde. I kao što možete vidjeti, ja sam ovaj telefon već koristio, tako da meni zaista predivno izgleda. Zaista je predivan. Ima ekran od 5,5 inča, što je baš dobro. Ajmo ovako da počnemo. Dakle, sa desne strane imamo samo power dugme. S lijeve strane imamo dugmiće za pojačavanje i smanjivanje koji su odvojeni. S gornje strane, tako da kažem, nemamo ništa. S donje strane imamo 3,5 mm audio jack i mjesto za punjenje. Sa zadnje strane imamo kameru, zvučnik i blic. I sa prednje strane imamo jedno fizičko dugme i dva kapacitivna. I imamo sa gornje strane, prednje strane, imamo kameru, Samsungov logo i blic. I to blic na prednjoj kameri, što je mene iznenadilo. Tako da vratimo se na telefon. Idemo da ga uključimo. Evo ga, Samsung Galaxy J7, ovo je kao 6. Dakle, vidimo kako se on pali i evo ga, Samsung. Obožavam Samsung, Dakle, ovaj telefon, ako ga naručite ili ako ga kupite u ovom vremenskom periodu kada je izašao ovaj video, dolazi vam s Androidom 6.0.1. Imamo ovako meni i ovdje imamo da kucamo lozing. Dakle, ovako će otprilike da vam izgleda početna strana, samo što neće biti ovakvog izgleda, ovakve teme, da tako kažem, nego teme, ne teme, ne treba nam teme, pogriješio sam, nego tapeti. Mislim da će vam tapet koji ćete dobiti uz ovaj telefon biti ovaj. Da, ovako ćete definitivno, da. Dakle, to je bilo to što tiče ovog klipa. Ako vam se sviđa video, podržite ga i u sljedećem klipu ćemo da radimo recenziju ovog telefona, tako da nadam se da ćete uživati i to je bilo to do sljedećeg videa. Doviđenja, to jest, čao.